uko abagenzi basunitse perezida kugeza ahunze. abagenzi ni urubyiruko rwishyize hamwe maze rushyigikirwa na leta yo muri Madagascar mu gihe hari ibikorwa bitari kugenda neza cyangwa se hari ibindi bibazo bitari kumvikanwaho nabo bagomba kuzajya bigaragambya maze ibingibi bikaba byahinduka. Kuri iyi nshuro abo bagenzi, urwo rubyiruko nyine rw'abagenzi ngo barigaragambije bitewe n'umuriro w'amashanyarazi ndetse n'amazi bitari biri kuboneka neza. Ahangaha barigaragambije bakoresheje imbaraga zose zishoboka n'uburyo bwose bushoboka ndetse rwose baranashyigikirwa. Birangira perezida aho kugira ngo yegure ku mugaragaro asa nkaho ahunze igihugu, ntabwo kuri ubu ngubu ari kugaragara cyangwa se ari kuboneka mu ruhame. Nta n'imbwirwaruhame ari gutanga nyine muri Madagascar kuko ngo urubyiruko rwari rumaze igihe kitari gitoya binubira iri bura ry'amashanyarazi ndetse n'amazi meza. Imyigaragambyo y'urubyiruko rw'abagenzi muri Madagascar yatangiye binubira ibura ry'amazi n'ubukene bw'amazi meza n'ibura ry'amashanyarazi. Abasesenguzi bavuga ko ku ikubitiro perezida Rajoelina atahaye agaciro kanini ku rubyiruko. Ahangaha ngo batangiye nyamara berekana kwinuba gukomeye ndetse no kutishimira ibi biri kubaho mu gihugu by'ibura ry'amashanyarazi ndetse n'amazi meza. Ariko perezida w'iki gihugu Madagascar Rajoelina agaragaza yuko atari kubiha agaciro, nyine arituriza yumva ko ari ibintu byoroshye kugeza aho bigaragambije ndetse bakoresheje uburyo bwose bushoboka baranamusunika hafi nyine kumutesha agaciro, birangira yirukanywe mu gihugu. Ntabwo ari bo bamwirukanye ahubwo niwe bitewe n'ikimwaro n'ubwoba ndetse n'ipfunwe bivanze. Byarangiye nyine avuye mu gihugu ashaka aho abahungiye. Ku rundi ruhande muri Kenya ni agahinda kuko ngo hari umuntu ukomeye cyane w'impirimbanyi, ikindi kandi ugaragaza kuba yavuga ndetse no kuvuganira abashaka demokarasi ngo witabye Imana. Uyu mugabo witwa Raila Odinga ngo yafunzwe inshuro 8 yiyamamariza kuyobora Kenya, ntibyamuhira ibyaranze ubuzima bwa Raila Odinga watabarutse. Ese uyu Raila Odinga yafungwaga azira uku kwiyamamaza cyangwa se ni demokarasi itaba muri iki gihugu cya Kenya? Ni bya bindi se bavuga ngo akaruta kandi karakamira. Uwo ni umugani w'Abanyarwanda. Umwe mu banyapolitike bakomeye kandi bubashywe muri Kenya, Raila Odinga Omolo, yitabye Imana afite imyaka 80 y'amavuko. Yapfuye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 15 Ukwakira 2025 azize guhagarara k'umutima ubwo yari arimo kwitabwaho n'abaganga mu bitaro bya Ayurvedic biherereye mu mujyi wa Kochi mu karere ka Kerala mu Buhinde, aho yari yagiye kwivuriza. Ubundi mu Kinyarwanda baca umugani ngo akaruta kandi nyine karakamira, ikindi kandi ngo nta bihanga bibiri mu nkono imwe. Niyo mpamvu uyu mugabo nyine yafunzwe inshuro zirenga 8 azira ngo kwiyamamariza kuba nyine yaba perezida. Gusa ntawamenya icyari kibyihishe inyuma. Reka mbagezeho nyine izi nkuru uko ari ebyiri, uburyo perezida wo muri Madagascar yahunze igihugu bitewe no kwigaragambya kw'aba bagenzi nk'urubyiruko rwiwe, ndetse n'uyu nguyu n'ubuhamya cyangwa se n'ubuzima bwite bwa Raila Odinga uko yari abayeho mbere y'uko nyine yishwe no guhagarara k'umutima.
ni ikaze ucyumvira ijwi uhita wumva yuko utibeshye nk'ibisanzwe ikiganiro n'ibintu byose gica kuvumbuza show njyewe ukibagezaho ndi Ken Chris. Reka nkwibutse wowe waba utarakora subscribe kuba wayikora maze like na share kuko ni inkunga ikomeye cyane. Reka ntangire mwiyumvire. Imbuga nkoranyambaga zafashije kwihutisha akababaro k'urubyiruko mu gihugu ndetse no guhanahana amakuru y'uburyo naho bari bukorere imyigaragambyo bafashe igihe kirekire, ndetse kandi indi ntera birenga umurwa mukuru uzwi cyane nka Tana bigera no mu yindi mijyi y'iki kirwa cya kane kinini ku isi nka Toamasina, Atsirab na Mahajanga. Hejuru y'amazi n'amashanyarazi urubyiruko rwazamuye ijwi no ku bindi bibazo birimo ruswa, serivisi mbi za leta, gucunga nabi umutungo wa leta, maze rutangira gusaba ubutegetsi kuvaho. Igisirikare cyari gicecetse naho abapolisi na gendarmerie bahanganye n'abigaragambya. Urumva niba igisirikare cyari gicecetse cyo kidahanganye n'uru rubyiruko rw'abajenzi nyine nk'abigaragambya, bivuze ngo niba uhangana na mugenzi wanjye njye nkaba ncecetse ku rundi ruhande mba ngushyigikiye ariko ntashaka kubigaragaza. Ubundi baca umugani mu kinyarwanda ngo uhagarariwe n'ingwe aravoma. Ese ni gute batari gukomeza kwigaragambya mu gihe igisirikare nyine nk'ikinyembaraga nyine nk'ingabo z'iki gihugu aribo bari bacecetse, ahubwo gendarmerie ndetse n'abapolisi aribo bahangana n'aba bigaragambya? Perezida Rajoelina yagerageje guturisha abigaragambya, akuraho guverinoma yose, atangira gushyiraho abandi, ariko aho byari bigeze aho uru rubyiruko rwavugaga ko icyo rushaka ari uko ubwe yegura akava ku butegetsi bw'iki kirwa gituwe n'abaturage bangana na miliyoni 30 zose. Ahangaha perezida wacyo Rajoelina yabonye, ubwo ni perezida w'iki gihugu, yabonye ibintu bimaze gukomera cyane byarenze n'indi ntera. Aravuga ati reka mfate guverinoma, hafi guverinoma yose nyihindure, abayobozi ngende mbahindure. Ahari abangaba batuza ubwo bari kudushinja kuba bahabwa serivisi mbi, kurya ruswa n'ibindi bigiye bitandukanye. Ahari ndamutse mpinduye abayobozi benshi muri iyi guverinoma urubyiruko rwatuze, nyamara ibingibi ntibyakunda, bibura iwayo, ahubwo birangira bo bamubwiye bati kuba wahindura guverinoma ibi ntacyo byadukorera, nta nicyo byanahindura. Icyiza cyangwa se icyo dushaka ni uko wowe ubwawe wava ku butegetsi ukegura. Bivuze ngo bari bashatse kumuteresha kudeta akaba ari we wegura. Ni Rajoelina umukuru cyangwa se perezida w'iki kirwa cya Madagascar gituwe n'abantu benshi, aho bangana na miliyoni 30 zose. Ibintu byagiye kumera nabi cyane mu mpera z'icyumweru gishize, ubwo umutwe w'ingabo uzwi nka CAPSAT cyangwa se Corps d'Armes des Personnes et de Services Administratifs et Techniques wakozanyagaho n'abajandarume n'abapolisi urengera abigaragambya. Ari byo nababwiye nti uhagarariwe n'ingwe aravoma. Uyu mutwe ukomeye cyane muri iki gihugu, ubwo babonye abapolisi n'abajandarume bagerageza kurwanya uru rubyiruko, ngo bo barahagurutse ahubwo bakozanyaho n'abajandarume ndetse n'abapolisi, bivuze ngo barengeraga uru rubyiruko. Ati ibyo bakora nibyo 100%. Umutwe w'ingabo ukuriwe na Colonel Mikhail Radrianirin wasabye indi mitwe y'ingabo gusubira mu bigo bya gisirikare n'abakuru bayo babishakaga ngo baze biyunge kuri CAPSAT. CAPSAT ni wa mutwe nyine urengera uru rubyiruko, aho mu magambo arambuye ko witwa Corps d'Armes des Personnes et de Services Administratifs et Techniques.
ni umutwe nyine nawo wagiyeho wo kurengera abakorerwaho n'ihohoterwa. Igisirikare cyabonye ko uyu mutwe uri guhangana n'abapolisi ndetse n'abajandarume mw'iki gihugu, maze igisirikare nacyo kiravuga kiti ibyiza ni uko twakwiyunga kuri uyu mutwe kuko ibyo bakora turabona ari byo bizima. Bivuze ngo n'ingabo z'iki gihugu zari zirambiwe guverinoma y'iki gihugu uburyo yari iyobowe. Bamwe bavuga ko aribwo Perezida Rajoelina yabonye ko bikomeye akava mu ngoro ye na kajugujugu akerekeza mu kirwa gituranye igihugu cya Réunion, aho yavanywe n'indege ya gisirikare y'Ubufaransa yamujyanye ahantu hatazwi neza kugeza ubu. Uyu muperezida w'iki gihugu ngo arihishe. Kuwa mbere nijoro ariho yahungiye, Rajoelina yavuze ko yihisha ahantu hatekanye nyuma y'igerageza ryo kumwica, yamagana abashaka gukora kudeta mu gihugu no gushaka gusenya. Ibi nibyo natangiye mbabwira yuko ibi ngibi byarenze kuba imyigaragambyo, ahubwo ishaka kuba kudeta. Hari uwibaza ati se ibi ngibi koko bibaho ko urubyiruko rwagira imbaraga zingana gutya aho rwigaragambya hafi gutera kudeta perezida w'iki gihugu n'igisirikare kigaceceka? Oya, si uguceceka, ahubwo igisirikare nacyo cyafashe ingamba yo kwiyunga kuri uru rubyiruko maze bakarwanya guverinoma koko. Reka ndeke kubatindira kuri iyi nkuru, ahubwo tunyarukire muri Kenya, mu gihugu cy'abaturanyi cya Kenya, ngo aho impirimbanyi ya politike Raila Odinga wari ukunzwe cyane kandi uzi guharanira ko ijambo ryiwe ryakumvikana ndetse na demokarasi ikumvikana, kuri ubu ngubu ngo yitabye Imana aguye mu Buhinde azize guhagarara k'umutima. Yari amaze igihe kitari gitoya arwariyeyo, mu gihe ngo yari amaze imyaka 8 yose afunzwe. Raila yafunzwe inshuro 8 zose ubwo yageragezaga kuzajya yiyamamariza nyine kuyobora iki gihugu cyangwa se kuba perezida wa Kenya. Reka turaza gusanga impamvu yafungwaga cyangwa se impamvu nyine batashakaga yuko yayobora iki gihugu bikanarenga bikanagera naho bazajya bamufunga. Turaza kubibona muri iyi nkuru, wowe gumana nanjye. Raila Odinga azwi nk'umunyapolitike w'inkingi ya mwamba mu mateka ya Kenya, wazanywe no guharanira demokarasi, uburenganzira bwa muntu n'impinduka mu miyoborere. Mu myaka irenga 40 yamaze kuri politiki, yabaye umuyobozi w'icyubahiro w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi Orange Democratic Movement cyangwa se ODM. Agira uruhare rukomeye mu biganiro, impaka n'amavugurura byagize uruhare mu kubaka demokarasi ya Kenya. Uyu mugabo wabaye intwari mu rugamba rwo kurwanya ubutegetsi bw'igitugu, yabaye minisitiri w'intebe wa Kenya hagati ya 2008 na 2013 nyuma y'uko habaye amasezerano y'ubutegetsi bw'inzibacyuho hagati ye na Perezida Mwai Kibaki mu rwego rwo kurangiza imvururu zari zakurikiye amatora yo muri 2007. Uyu nguyu burya ngo yabanje no kuba minisitiri w'intebe hagati ya 2008 ndetse na 2013, nyuma akazajya agerageza kuzajya nyine yiyamamariza kuba yaba umuperezida w'iki gihugu. Nibwo yafungwaga inshuro zigera mu 8 zose, kuri ubu ngubu ngo akaba yitabye Imana. Ni inkuru y'akababaro. Yabaye kandi umudepite uhagarariye agace Kalangata kuva mu 1992 kugeza muri 2013. Akaba ari umwe mu banyapolitike bagize uruhare rukomeye mu kuzamura ubuyobozi bushingiye ku bumwe n'ubwiyunge bw'igihugu. Raila Odinga
yiyamamarije kuba perezida wa Kenya inshuro 5 zose ariko ntiyabasha gutsinda na rimwe. Inshuro nyinshi yahitaga ahakana ibyavuye mu matora avuga ko yibwa amajwi. Ibi bintu byakunze gutera ubushyamirane n'imyigaragambyo mu gihugu. Ahangaha impamvu yagiye afungwa iragaragaye nuko nyine ngo yiyamamarizaga kuba perezida w'iki gihugu nyuma y'uko atsinzwe, kuko inshuro 5 zose ngo yiyamamarije kuba perezida w'iki gihugu yatsindwaga, ahubwo ngo agateza imvururu ndetse n'imyigaragambyo muri iki gihugu abinyurije mu kubeshya yuko ngo yibwa amajwi. Nyuma y'amatora yo muri 2017 urukiko rw'ikirenga rwa Kenya rwatesheje agaciro intsinzi ya Uhuru Kenyatta ruhita rutegeka ko amatora asubirwamo, ari nabwo Odinga yigaragaje nk'umunyapolitike wubaha amategeko ariko anaharanira uburinganire mu matora. Nyuma yaho yanze kwitabira ayo matora asubiwemo, asaba ko habanza gukorwa amavugurura mu mikorere y'amatora. Nubwo yari asanzwe ari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, Odinga yagiye agaragaza ubushobozi bwo kwiyunga no gushyira imbere inyungu z'igihugu. Nyuma yo gutsindwa mu matora ya 2022 yemeye gukorana na Perezida William Ruto mu buryo bwiswe Broad Based Government, bwatumye bamwe mu bayoboke be bahabwa imyanya muri guverinoma. Yavuze ko icyo gikorwa cyari kigamije gukomeza ubumwe bw'igihugu nyuma y'imyigaragambyo yari imaze guhitana abaturage benshi, mu gihe polisi yari yagiye ihangana n'abigaragambya. Mu ntangiriro ya 2025 Raila Odinga yongeye gushaka gutanga umusanzu we ku rwego rwa Afurika, yiyamamaza ku mwanya wa perezida wa Komisiyo y'Umuryango wa Afurika AU. Nubwo yari afite inkunga ikomeye y'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, yatsinzwe na Mahmoud Ali Yusuf wo muri Djibouti. Raila Odinga azahora yibukwa nk'umunyapolitike w'intwari warwaniye uburenganzira bw'abaturage n'ubwisanzure bwa rubanda. Yabaye imfungwa ya politike igihe kirekire kurusha undi wese muri Kenya, aho yafunzwe inshuro 2 kuva mu 1982 kugeza mu 1988, hanyuma yongera gufungwa hagati y'1989 n'1991 ku ngoma ya Daniel Arap Moi, nyuma yo gushinjwa kugira uruhare mu mugambi wo guhirika ubutegetsi mu 1982. Uyu nguyu ni nkaho yari asaziye muri gereza kuko yafunzwe inshuro nyinshi ngo azira politike. Yari impirimbanyi nyine ya politike aharanira ko buri wese muri kiriya gihugu cya Kenya agira ukwishyira akizana ndetse akagira ijambo. Ubwo yashakaga demokarasi. Icyo gihe nibwo yatangiye kumenyekana ku rwego rw'igihugu, atangira urugendo rwamugize umwe mu banyapolitike bubashywe muri Afurika. Raila Amolo Odinga yavukiye i Maseno mu ntara y'uburengerazuba bwa Kenya mu 1945. Avukira mu muryango w'uwahoze ari visi perezida wa mbere wa Kenya Jaramogi Oginga Odinga. Yabaye umwarimu, umucuruzi n'umunyapolitiki w'indashyikirwa wigaruriye imitima y'abaturage benshi kubera ukuntu yagerereye rubanda mu buzima bwe bwose. Abamukundaga bamuhaye amazina y'urukundo nka Baba bisobanuye se w'igihugu, Agwambo bisobanura igikorwa cy'Imana, ndetse na Tinga risobanura tracteur, izina ryuturutse ku ishusho yari ikimenyetso cy'ishyaka rye mu matora yo mu 1997. Urupfu rwa Raila Odinga rusize icyuho gikomeye mu isura ya politike ya Kenya, cyane cyane mu ishyaka rya ODM
n'abarwanashyaka be bamufataga nk'icyitegererezo n'umurinzi wa demokarasi. Azahora yibukwa nk'umunyapolitike w'intwari wiyemeje guharanira amahoro, uburenganzira bwa muntu n'ubwisanzure bwa rubanda, ndetse nk'umuyobozi wagize uruhare rukomeye mu guhindura amateka ya Kenya. Reka mbibutse, nabagezagaho inkuru ebyiri. Imwe ngo ni uko perezida wa Madagascar yendaga kweguzwa, aho kuri ubu ngubu atakibarizwa mu gihugu cyiwe, ngo yarirukanwe aho yasunikwaga n'urubyiruko rwiwe rwiswe abagenzi, bamuziza ngo kuba batari kubona amashanyarazi ndetse n'amazi meza. Nanone nkaba nsoreje ku nkuru y'agahinda muri Kenya y'uwahoze ari umuyobozi ukomeye uharanira kwishyura ukizana k'umuturage, Raila Odinga, witabye Imana. Nkunda kubabwira yuko inkuru nziza nk'izi ari akagaruka. Nk'ibisanzwe yarimenya byose ica kuvumbuza show. Njyewe wibagizaho ndi Ken Chris. Reka nkwibutse wowe waba wibagiwe gukora subscribe, kuba wayikora maze like na share kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi bijye bibasha kugera kure kandi bigere kure hashoboka. Reka ngusezere nkubwira nti hasta la vista.